Dong muka kalong APHL siasa hem kimi kang pupon. Ni jangkar biang long cap sarpun ning kaning ko hini ketlain ketalon pon. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen karbiang long ki super state bukan India putak KSA kapin rempon. Ingdeng hini suruh putar MSC Cup football tournament suruh hini rain ko hini ke patupan kecek. Kolong pen tongka muka madak ahiring tangrak pen gari kecingkoy. Ni jangkar biang long cap sarpun ning kaning ko hini ketlain ketalon pon. Tereponi pai trok siar ni long cap sarpo aklamalong long cap sarpo ning kaning ko hini ketlain ketalon pon ajai mek kedeng pon. Labang so ajai mekalong MP Horen Singh beta cetong dun alang lihin pen lam theke jai pon ke labang so adim mesen pen ke claim pon jia phan prabjin pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma along cingki cethandam pupusi cecak tekang labang so me along MLA Rup Singh Teron MSC pen cenglok ki ong dung man peng ke do tumta cetong dun si ingsam jin pen jai mek pachun pon lupusi beta nang pale dongkam mukam pen janta be bothar langsung pen Khorsing Teron Malong News. আমি কি বুলি ক'ব এইটো শপত আমি ল'ব লাগিব হয় প্ৰতিশ্ৰুতি আমি শপত আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিটো অলপ মানে শপত বুলি মই কৈছোঁ ঈশ্বৰৰ নামত লংজা বাবাৰ থানৰ নামত আমি শপত ল'ব লাগিব যে এই থান আমি আপোনাক সুৰক্ষিত ৰাখিম এই শপত আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে ৰাইজ মই সময় বেছি নলওঁ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মাজত পাই আৰু বিশেষকৈ এই সভাত মহিলাসকলৰ সংখ্যা বহুত আৰু 1টা বজাৰ আগৰ 12টাৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে বহিয়ে আছে হয়তো বহুত আমনি পাইছে তথাপি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য কিন্তু চিলুট দিব লাগিব আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব আপোনাৰ ধৈৰ্য সহকাৰে যে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজ স্থানত যে বহি আছে গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু আমাৰ সনাতন ধৰ্মৰ আমি সকলোৱে জানি আমাৰ ভগৱানৰ ঋতুৰ সদন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহাদেৱ য'ত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহাদেৱ আছে তাত লক্ষ্মী সৰস্বতী আৰু দুৰ্গা মা আছে সমান গতিকে নাৰী সজাগ হ'ব লাগিব প্ৰথম পুৰুষ অট'মেটিকেলি সজাগ হৈ যাব গতিকে মই সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ দি মই মোৰ চমু মন্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ খুলুমবাই সেৱা Dong muka kalong APHL siasa hem kimi kang pupon. Tereponi pai trok siar ni Mahamaya constituency dong muka kalong APHL siasa hem kimi kang pupon ajai mek deng pon. Labang so kang pupon ameya long bang pharo ke thom so se BJP Congress lapen ASDC atum APHL sia long chipa okdun lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma karbiatum phan nanglang plot pen super state pu ki puapot alang liphan sodak pen pin rempon lopusi APHLC asong atum pen lamthi chepaklang pon labang so me long APHLC tiripia mei phu je ai kathar arideng pen si sai hem kiming pupon labang so long APHLC Hauraghat LA chunbang Rubising rong hanga hin pen si mei ke pha lamthi jai pon labang so me long aluhiaman pen APHLC tiripia mei je ai kathar IAS retired Tarkiri rongphar Dhuniram Timung Kursing Timung Protima Inghipi Anparta Hauraghat LA Mahamaya constituency Korkanthi constituency pen penang an song klembang atum ta chetong dun pusi nilituma pherangki pen berta nang pale labang so berta nang pale bang dong mukak pen Daniel Sontimung Malong News council constituency along a meeting nitum dolo dak BJP pen ong nailo lapen Congress lapen ASDC alang ditum kadove bang harohinira bang trokkep nang join dolo nitum along athema jok sita karbi adet kapivir puke
tribal atum han kapivir puke kadowe taning dokdi la posin nang join dun la penon nang join dun pik jilang pusin tum arjulong dak chot kali along kapre ganta ha chin thong bethen ta atumi ta arju tekang long kolonga pen dongka muka madak ai hiring tangrak pen gari kacingkoi teleponi phai trok siarni arni tili por phai hinira chitima pormalom jengkha pen kebang bom ihum agari kolonga pen dongka mukam adak central school thengno ai hiring tangrak pen kacingkoi gari kate warabang hor kangripti ka joksi gari kacingkoi long lok lok pusi kache thap duna tumpen lam thenan chepaklang dun kacingkoi ai hiring tangrak ka jok kache thap duna tum thur un e pin pin arenga hustunang lo arenga hu kisu atum phan tong se kot pen dongka mukam se kelanga hem along si pon rin tilo pusinili tuma perang ke pen berta nang pane dongka mukam pen lorison teron malong news Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen Karbi Anglong ki super state pukani jia puthak KSA kapin rempon Thereponi phai troxiar ni ami thanga hemalong KSA amai phu Samson terona hin pen pherang ke ami ke padopon labang so ame long kedam tang thereponi phai pho arni Karbi risonim sorong ajalong Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma kewang ahud lam theke jaipon Karbi Anglong ke state chot kali super state lo pukani jia hud penang anatum abangke kang nekdun ari ke chardep dun atumta ke dosera jok KSA amai phu Samson teron pen aning kipung alam pherang ke tum angno chepaklang pon domokak pen janata be malong news non hejong Karbi risonim so ronga je swang dung kiti amai long ipu tarlang so Dr. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister ke hai pansi alhi sarpo mana peng pen ke phapon padulo asu amai long asu ke bang ho dalang li inut media to ben kar judun alam the article 244A apu thak nang PC thak ji pula bang so kar judun ho dalang li ke thak te kang alam the bang ke ning duk meme ning oi meme la pen la ke kar biang long ara da phan kar biang long ara ta so tuman ning ke hang so aspiration mata so ke mang apu thak ke pusi de ke putot pusi ni tum pudam ji athe bang ke pini Karbi Anglong atum ke Karbi Anglong arar atum ha 60s malompen state ke hang ke nang hang bom bang bom lo autonomous state ka che song bang ke kaya matle adi ke thewer lo puson kali apor kache lar lo puson do ahut pen ke adi thichet ahut pen ke adi bichet seta me Karbi Anglong so hemprek ke hang amme akar bang ke non putam ne mina la so me ke kar ye bang ke la ke autonomous state aputhak la so kachi song so achi song media bang si dobong ingdeng hini suru puthar MSC Cup football tournament sur hini ra ingkora hini ke patupon kecheng lakha ingkora hini suru puthar MSC constituency ke parlo Balipathar Higher Secondary School pathu aklamalong nihang donsuri sport club NDSC lapen Balipathar Sport Association BSA tumpen patirpi ponsi pini ni phai troxiarni por phai kinia por EM KASC Higher Education Jagat Singh Inkiari deng pet ingkupon pini ke chengse ke pathula ke tin bosti puling lapen rong kimi puling angbong si pathupon bangso along aluhi sarpoaman pen EM Jagat Singh Inti WDC Chairman Riso Singnar Lukhiram Rongpi Ramesh Singnar Balipathar Lemsa Chairman Kishon Be Robin Rongpi Nasing Ronghang Master Games Medalist Rajan Rongpi Anparta Manpeng ke do ke the ke dinga tumpen chetongdon Anparta Puling Crich Rock Aphan Panong si football jersey boot hai hui EM Jagat Singh Inkiari deng pen pajetpon bangso ke pathualong ke haya tumaphan suri phokep adun thu suri thongkep lapen ke thomang deng aphan suri kep pajer ponji pusi pangdakpon ke chengsi ke pathupon along rongkimi puling atum pum ni lapen tin bosti puling atum pumpli thapsi chepahai ponlo ke pathu thegnai Dilip Singh Teron pusi ni hang donsuri sport club NDSC Chunbang Punaram Singnar Balipathar Sport Association BSA Maipu Joy Babu Ingti Wereng Teng Lapen Pacethang Chunbang Anil Tokbia tumpen nang pachinidun Hanjang lang so pen Rajepson Rongpi Malong News
tournament kupon lo lapen nili kang kucing abol ni tuli. Amina lu thandam di athan bang aphan sodak pen kang sai pon jialam inspector of school pen kapang dak pon. Kedam tang thereponi 5 player ni Director of Elementary Education Assam Kahili para Guwahati Lakha Krisir Kepen nang kepale akido kelong pen Assam Legislative Assembly along loke charle hin kelang asan chomatum penang androng tok mate kepa pihu bajo athan bang atum Amina lu thandam desi kaprek owe kimia bang phu bang pia phansi kepa thandam toy poalam klang pon lo. Lasi lapuson asai kang ton ponjia phansi bang so kelang cari san chompen pachini pon. Nahok le lapuson kachoklem do pusita so dak pen kang sai pon thek jia phan majok sita me halabang so school athan bang amen inspector of school sai hemalong an nang kepale jia phansi district inspector of school pen ni phai troxier ni pang dak pon.